بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه: إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namo hatiranan, haruman ini yari na isab kami hakabiyak sa hansing kamu hiatud namo na isab maun pahadarat sin kamu in kallam si mahasut si mahatinggi iban sin hadis sin junjungan taniw alayhi salatu wassalam ha pangadjian taniw bunga sin pag-iman awla na tuod wala pa kita niyo nakalalatun bunga sin pag-iman antara sing guru iban sin murid. Haruman ini mga kakasih sin Allah Ta'ala, balikan namo ganapan namo impangadjian nyadto hapal man sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha suratul Hajj iban ha suratul An'am. Palman si mahasut si mahatinggi inna Allaha sa bunnal tuod in mahasut si mahatunggi siya in tunggal matan sa bunnal pagtag-ipunan iwan pagtuhanan sin sa barang piyapanjari. Awla na in kita niyo anak po Adam. Dahil nga sa babyad to, yari impalman niya hasuratul Hajj sa bunnal tuod. In Allah Ta'ala
bang siya magparman, imparman yan, ada kala daakan, ada kala liangan, ada kala biyaitaan kita niyo. Na, ini mga tuan, mga anak kapo na mo at tiranan, magkaunahan kita niyo. Hakabuhi taniyo ni. Lari magkagunahan kita niyo. Dahon taniyo. Paadlaw ka na. Amo na imbiyata sinallahu subhanahu wa ta'ala ayat ini. Inna Allah lahadil ladhina amanu ila siratim mustaqim. Sa bunal tunggal da Allah Ta'ala in makapakugdan, in makapatudyo, awla na tunggal da na Allah Ta'ala in makahidayat. Pamanga sila makajimpamandu iwan sinidayat. Dahil nga sa babiyad to, aun miyakad, aun wala miyakad. Lahadil ladhina amanu. Panduan sinallahu ta'ala. Awla na tumayma. Iwan makad. Hapamandu si mahasut si mahatinggi. Imanga sila na maratsaya. Dahil nga sa babiyan, mga anak at po at tiranan, magkaunahan kita niyo. Tsindeng hatuhan ta niyo. Di kita niyo magkaunahan tsindeng hatao patao. Sabab di hikasanyang, di dahi karayaw, indeng hatao patao. Ada pun indeng mahasud si mahatinggi marikato taniyo. Amuyad timmatan. Hipagpasanyang iwan ikasanyang kato taniyo dunya iwan sinadlaw wanakana. Lahadil ladhina amanu ila siratim mustaqim. Magkagunahan kita niyo makabatok paraan mabuntun. Indan mabuntun. Bukun din kato taniyo. Suhurun taniyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan. Halawang sinsang bahayang taniyo makalimhang karumang kaadlawin impardo sadya. Way pa in sunnat. Amuyad to. Impuntukan pangayoon taniyo, suhurun taniyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina siratal mustaqim. O Tuhan namu, tunyuki pakugdana iwan patudjuha impangatayan namo. Agad na ing ginawawaran namo sa lukay namo buhi. Maun paraan mabuntun. Amo yan mga anak apo yung kagunahan na to, hajaman na to ini. Lahadil ladhina amanu. Na hisiyo rin tumay mahal. Hisiyo rin mapatudyo yan. Amura im mga sila. Miyadto pasalakan. Simpag iman. Tiara si mahasut si mahatinggi. Hakanabihan iwan hakarasulan. Ba't sabab kal na imasa na to ini?
naghinang kanya-kanya salakan hapag-iman. Naghinang kanya-kanya salakan hapag tag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, limpaliwan tiyo sinjunjungan tanu alaih salatu wassalam. Tiyo dakuman tumpukan, hindi mutas. Dahil nga, siratal mustaqim. Mga anak po naman, in Allah subhanahu wa ta'ala, nagparasya kanabihan iban karasulan. Bukun hipagpahunit hamano siya. Pawaitaan sin Allah ta'ala ingkatan manusia. Bang nila akarun ing kawayaan sin nagpapanjari kanila. Wayroon lang galon nila kahunitan di hadunya. Way. Na wala man iagad si manusia. Intunyok kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na tuod sindagbos sing kahalan na to hamasa na to ini. Adapun in mahasut si mahatinggi Iran sin naraak niya kahinapusan nabi dahing ha mga paldaakan kaniya magpatudyo sa jahamano siya paraan mabunto. Hakaywanan ayat wastaqim kama umir wala tattabi ahwaahum. Palman si mahasut si mahatinggi panabi ibang pakatan kanabihan aula-aula na injunjungan tani alayhi salatu wassalam pagparuntol sa jakaw. Ay ikaw si miha. Ikaw iban sim mga miyakad kayo. Paraan kabayaan sintuhan. Doon na jakaw mo kaya. Mga anak ako, lilingon tanyo aturun tanyo marayaw wang haranda kakita niyo kabayaan sintuhan. Bang naturi kugda na nabihad turagbus pangasubo na to. Hapamando dabha kita niyo sintuhan nakaakad. Bang muri pakatumtungan ng biyad turagbus hasyara dabha sintuhan nakaakad kita niyo. Bang nato di pakahatian ng biyad to, asubon na to yung baran na to, uno kita niyo. Uno kita niyo sintuhan na to. Ingkatan pia panjari kihatian nila bang uno sila sintuhan. Ing kita niyo, di kita niyo manjari. Bang nato di ingatun uno kita niyo tujo pa Allah Ta'ala. Imma puas din kato tani. Way pa isab sulat nila, way pa Quran nila liya ini, kaya hatihan nila, bang uno sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran, mga anak po na mo hatiranan.
wastaqim kama umir. Pajunjungan tanu alaih salatu wassalam, kahinapusan. Impanaiwan niya, biya dahab tu simbaita, si mahasud si mahatinggi. Pagpahuntul sa jakaw, ikaw iwan siya miyakad kay mo, hauno-uno na pardaakan kay mo si mahasud si mahatinggi. Doon ka pardaakan niya. Ay ikaw si miha, sagawa, panulin-tulin sa jakaw, iwan si miyakad kay mo, hakawayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, mga tuwan, amuyad tulilingon na timbaran na to, pangasubo na to imbaran na to, baran na to mga subo, baran na to da injumawa. Sa huno na to kawaw ning jawab, da hindi hasulat ka to taniw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nabang nato kay nga tanim biad turagbo siya rin imbita sin wala tattabi ahwaahum. Hakuti ka nagpabuntol na kaw. Miyagad na kaw sing kabayaan sintuhan. Ayaw sadya kaw magad sing kabayaan nila, iban sing kabayaan mo. Sabab, kaya bay ta mo na ikaw, uno kaw tudyo madtupatuhan. Nawang muri kaingatanin ikaw, uno kaw tudyo patuhan, nahinang nakaw sing kabayaan mo. Ampari mandari. Na. Wala tattabi ahwaahum, ay sadya kaw magad sing kanapsuhan nila, sing kabayaan nila, doon sadya kaw tutug, hakabayaan sintuhan mo, Rabbul Alam. Bihan. Tutug ka sa pag-iman sa bundal. Pahukuta yung pag-iman mo. Naraak kita niyo sin Allah Ta'ala amad. Ingkatan paldaakan sintuhan. Dito timinggila pag-iman. Inhugot niya pag-iman. Mga tuwan, mga anak ka po. Insin hamasa na to ini nabulaklapang. Nabulakay. Sakawa, dihi kakusog sin karayawan. Sin tiap-tiap tao. Imbiyad turagbos. Apabila wala doon impag-iman sa bunda. Taan niyo mga tuwan. Ipapakusog sinallahu ta'ala kato taniyo impag-iman. Pag-iman gulalan sintuhan bukon pag-iman gulalan sin tiap-tiap daing kato taniyo sabab naggulal na pa kaniya. Suway pag-iman gulalan din nga tuhan sabab salakan niyo. Wala na pipinda rin nga panagnaan tao sambil mag-inding indun niya. Bang pag-iman da, tungod patao. Tayan tuwa. Na. Wastaqim kama umir, wala tattabi ahwaahum. Sihhatul imani wat tauhid. Magkagunahan kita niyo hatul iwang marayaw. Impag-iman, iban simpanaw.
Dahil nga sabab yan. In sabab nagdaak kin Allah Ta'ala kanabihan iwan karasulan hasabab sin pag-iman iwan pag amad timpuunan sin kata. Apabila intaw nagibadat, usog na kababain na ka, buko ning pag-iman ni hasalakan, buko ning panauhid ni hasalakan, buko ning pangagad ni hasara sintuhan hasalakan, biha na sin papata sin mano siya hamasan na tuwing. Ano yan ito mga tuwang? Na. Al-iltijam bi kitabillahi wal hadis. Magkakunahan kita ni gawgot. Gawgotim kakunahan na to. Mamaugbog. Makad. Hakitab si mahasut si mahatinggi iban hadis sin junjungan tanu alaihi salatu wassalam. Dengan sabad tu mga tuan, in Allah subhanahu wa ta'ala maulong kato tani. Maulong kato taniyo, malasa kato taniyo, dahil hindi pahadun niya sambil paadlaw, kana. In ulong sintuhan kato taniyo, in lasat sintuhan kato taniyo, alta dakula, bukunin alta dakula, sin. Saan nakautaka sin? Bang wala doon kabayaan sin Allahu Ta'ala, balikan na to mga tuan. Amo na yung papatasin ibalsin kita ni mamano siya. Hamasa na to. Simukatin ta umakapanabi. Ang pakamilaw na makadkay mo, tiudlo na yung buod. Aming buod yung long niya. Hinanga sadya alta, hinanga hadya sin, bang bulawan, bang sin, ampa kami makadkay mo. Puko. Inuhan. Sinpalda akan sin Allah Ta'ala kanabiyan iwan karasulan, iwan simyakad kanya. Sihhatul imani wat tawhid. Magparayaw sim pag-iman, ibang magparayaw sim panauhid. Amuyad to mga tuwan. Na impangayo sim mga tao Makkah. Manjari adto akarong sintuan manjari. Manjari hinang sintuhan ng kabatu-batuhan bulawan. Intan, uno-uno na bihan. Sa kawa, may tayad tulak na. Sa buko na mo at timaksud. Buko nindun niya pagulaan. Buko nindun niya pagpalingkatan. Pialilingkat na asal sintuhan. Sa palingkatong sintaw. Indun niya bukon pagulaan. Namu ko ni siya belong usap kat na bukon pagulaan. Di mo na parayaw. Tiupungan kau sintuhan. Doon sadya ka suku-suku. Imbukon mo suku, ayaw na. Nasa kalibiyong biyasin nagbiro yan, siya mo asin tao. Inhalga sin dakula, inhalga sin sibi-sibi, inhalga sin siya mo na.
Allah subhanahu wa ta'ala malasakato. Wala kita ni upiyahunitan na pag-imam. Wala kita ni upiyahunitan na panawhid. Wala da kita ni upiyahunitan haraakan. Wala da kita ni upiyahunitan haliangan. Sa kawain pangatud na to, kihunitan. Nahu, aun sabab may takaw kihunitan. Bukun kau haatulan kabayaan sin Tuhan. Naghinang kau sinatulan kabayaan mo. Bang tungod papag Tuhan, daakan iban liangan di kau manjari manudsud subay amo karun mo, akarun na tuwing kabayaan sin Tuhan. Wastakin kamaunor. Pagpabuntol ka. Magpabuntol kita niyo haraakan katutan mo. Bang kita niyo nagpabuntol kaniya bukun na salakan. Bukun haatulan kabayaan sin Allah Ta'ala. Na balikan na mo mga anak apo. Biya na simpapatasin hiwal sin tawhadun niya bihaon. Magpatauran alta, magpatauran kawasa, magpatauran sing katantan, wala kita niyo nakapataud sin kabayaan sin Allah Ta'ala, piyataud na to sadyaing kabayaan na to. Di dahi kasanya. Magtataud ing kalingugan, bang nato iyagad, ing kabayaan na to, magpasanyang kita niyo, tiyay kuran na to yung kabayaan sin Allah Ta'ala, magduruhon ng problema, hamasa na to, iwan sinuling bata. Waliyazulillah. Nah. Uno pembeta kato taniw sin Allah Ta'ala. Ing kanabihan iwan karasulan, naraak sin Allah Ta'ala. Ampay manusia kaluhayan sin pagdunya nila, iwan sin pag-akhirat nila. Sa gawa, wala na to diungdungan bang diadiin. Iniatud na to, amin ipiatud sin tao. Injiyagahan na to, amin piajarahan sin tao. Inday nga Tuhan, hipapaatud ka to taniyo. Kuling zuru ma japis samawati wa ma fil ard. Baytay sila, paatura sila, unin na langit, unin na kunin. Nasakaling kita ni uyawang bukon imatud, nangatud-ngatud, nang liling-liling. Tani mga tuwa. Nah, in Rasul sallallahu alaihi wasallam kahinapusan na raaksin Tuhan. Unuin da akan sin Tuhan kaniya. Pataurun na to pagbalik-balikan. Ampa na to maliling marayaw. Uno na iabutan na to. Haunok kita niyo nagkamali. Uno yung kamalian na to, uno yung manjari na to, pataurun, uno yung manjari, di na pataurun, uno yung di na manjari hinang. Nah. Panagnaan. Piyayta sin Allah Ta'ala panabihinapusan. Hiparay tahataumak ka. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kagunahan tuod marayaw na ayat ini. Dungdungan sing kita ni Muhammad na to ini. Rahmah.
Pagka sila sa impagka sila sa dani kabatuk taniw pahikakuyag kato taniw sintahan. Dan pagsugpat. Naturan niyo. Hikuan niyo matod alta. Hikuan niyo matod kawasa. Hikuan niyo marew lupa. Napangasuhan magbalik. Puasin niya doon na siya. Na, yan mga tuwan. Yung kagunahan na to. Magbalik kita niyo madtupawiyay ta sintuhan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pagkasi pagul. Aminin na lawa hamasa na to ini. Bangyad turi makabalik magbing na magsusungin problema na to. Sa di na to damatay ma problema. Di na to matay ma problema. Di. Sabab kaniya-kaniya pikilan, kaniya-kaniya atulan. Kaniya-kaniya mission, kaniya-kaniya vision. Kaniya-kaniya mag-evaluate. Kaniya-kaniya mag-analyze. Sa di nilahi agso maripawn. Rasul sallallahu alaihi wasallam hangpo tagto katahon. Amurad tutuan imdayta. Wala na wajib yung pagpuasa, wala na wajib yung pagsambahyang. Suway puas na sin pagmi'raj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pasila kaya wajib ang nagsambahyang. Unin hinang nilautan yan. Rahma. Magkasilasan. Mag-ulong-ulungi. Naaturan niyo na impapatanato hamasa nato ini. Dahil nga sabab yan. Wasiyat sin Allah Ta'ala kato. Watawasaw bis sabri watawasaw bil marhamah. Matawid sipatunahan. Dahil nga mga sipat sa rayaw-rayaw. Marayaw katantanin na hinang nila. Sa insarayaw-rayaw ng katan, piyatumtum kita niyo sin Allah Ta'ala, watawasaw bis sabr, watawasaw bil marhamah, ulaika ashabul maymana. Wasihat sin Tuhan kato. Wasihat sin kanabihan kato. Wasihat sin maas paanak. Wasihat sin guru pamurid. Kaunahan. Sa suway ring hatuhan. Bangaw din kato. Ang pawala doon ng kabayaan sin Tuhan. Laong sinyad to, yari marayaw, mga panali ko. Tiyali mo, study mo. Manjariyad to sa butangan na ang kabayaan kintuhan, ang pamukanapan. Bangga to manjari magganap, may tadi. Sa suway kawasalakan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na pag kita mo dukop na maguno naman ko magganap.
hangkan kita ini nabiha ini nabiya simbis sarasin pagkagimbahan paday pupud. Ngayon paday pupud hinangon biyaon pagkonsum larakon. Sabab tiyali ang patiyali. Inallahu ta'ala rin nakagunahan. Ubus na siya nagpapanjari ka. Makad na sadya kita sinsalakan niya. Na, bang di makabalik. Yung paglasa hamasay ni Riyasin paglasa. Hindu sinjunjungan tanu alayhi salatu wassalam. Sambil miyari kato, wala na siya nakarisa, nakakari. Innagda, simpang Hindu yadto. Bangyad turi makabalik madto. Mga anak ka po. Balikan na mo. Lilingan yun ang jimatu hamasa na to. Nga sabab yan, wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabutun na mo. Li Abi Jar radhiyallahu anhu. Ambok sahabat si Abu Jar Al-Ghaffar. I-advisean si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahing mga sahabat matari pangadji iwan matari wasihatan magpa-advise sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatahan sila tumatari dahil jumlahan sim pinakamatari masub magpa-advise sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab kakunahan aula-aula na masa nato ini sabab wala kaya pipit nahanin kauman sim Muslim biya sim pitna ini magkakunahan tuod kita ni na unin wasihat kaniya Gayta katutan awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In aginiya i-advisean ako sing kakasi ko junjungan alaihi salatu wassalam. Na, dungog kau tuan. Mga nakapuan mo ini na-advise sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halanggong taniw ya bijar kagunahan natin wasihatin balikan na mo kagunahan na to aula-aula yari nakita niyo naad nakapalaw nakita niyo simpit na nagumun na yung kahalan na to simpit na di na to na mahalulay yung gumun habab bukun gumun hapon taguri. Nakumuning kahalan na to. Nakumuning pag-iman, nakumuning panawhid, nakumuning pangakadasara sintuan. Unin akin niya, awsani khalili Rasulullah. I-advisean ako. Piatun tumakusing kakasi. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hika isa. Awsani bihubbil masyakin. Niwasihat ka ako. Lasahay mga miskin. Takaw to. Hipapala sa miskin. Na aturan yung miskin na masya na ito ini. Di misan kumustahon sindayahan. Gaman hinangun kulateral. Hipangawa kusog. Hipangawa alta. Hipangawa gulalan. Hinangun kulateral. Mahin Rasul sallallahu alaihi wasallam inwasihat kan Abu Jar lasahay miskin. Impangasubo ni Abu Jar uno siya rayahan at tawam miskin.
lasahay miskin pagkain. Bangyat yung mga kitalong na ito. Subay rayahan, di asimbihaon, lalag sintang koneksyon parayahan, in koneksyon patuhan, di lago. Sa koneksyon parayahan, pamakusog, patakakawasa, amod ito lalag. Na lasahay miskin sabab in miskin bang mulyasa hikasulwa sindaya inta umalam ma miskin aun hadis sinjunjungan alaihi salatu wassalam dunhan sila kumusog sambil di makaatukan nila yung satru. Tulad niyo mga tuan. Talawon ng satru kanila. Dahito ng satru kanila. Maita, apabila liyasa, naglasa yung miskin, ibang miskin, liyasa sindayan yung miskin, paratungan sila sintuan pagtawangan. Dahitun talawun insatru nila kanila. Naimbiyaw na baliskat silente alaw. Silente ahit. Turayan tuan. Nahipapalasa. Kari asali ingkatahan subay maglasa. Nagwasihat man in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nag-advise man miskin ini papalasa. Kagunahan ni miskin lasahon. Bang biya tuloy na kagunahan ni dayan lasahon. Sila'y manglalasa. Aun pa niya pipanglasa nila. Upama konduktor yung kanilang ubat, yung kanilang ambulans, yung kanilang pag-examine, yung kanilang katat. Nabangyad to naglasa na yung miskin maggahi. Liyasa na sindayan yung miskin. Ano garaan sila sintuhan tatawang. Ngayon biya, usog kaniya. Uno patuan, hikarwa wasihat, an asila rahimi, wa in adbarad aw kutiat. Hikarwa lang yung advice ka ako, wasihat ka ako, sinjunjungan alayhi salatu wassalam, kakasi ko kakasihan sinallahu ta'ala. Pahuguta. Impalsugpatan mo. Paunod ugat mo. Wa in kutiat, misan pamugtuon nila, ay ikaw mamugto. Wa in adbarat, misan pamanay ko dialog mo. Nabi ang tuan, hat sadya magsalam. Miyaki ako lang na. Si alam ko, wala si mambag. Bukon ko miyaki. Di makapakiimbihad to. Na hindi ka to. Kami sandalaw na. Sipog ako. Piyang hinubilan ako lang niya. Way ako siyang bagsin salam. Way ako iasip. Iuyuman ko na. Way ako iasip. Na imbita kaniya pahugutan la sa mo madto kaniya misan pa kauti ay kuran na nag-alok na kamo na naikod din kay mo aturaton hindi matuwa masanaton maita
In syaitan di mabaya. Pagkakabayaan sin Tuhan yung biyad, turagbos, di kabayaan sin syaitan. Na magunong syaitan. Di paghapdiun, di pag-uhawun, di paglaulon. Maguno, di paglaulon, di paghapdiun. Manasa. Manglarak. Mamugto. Mamatay. Magdihil kasusahan. Tulayan to. Unin agikan niya. Wa an asila rahimi. Wa in kutiat. Wa adbarat. Wasiat lang nakako sinalay salatu wassalam. Hipapalasa. Di hipapabugto. Hipapahugot in pagsugpatan, in paglasa, hantara. Bang timag na nariyanin dagbus mananap na pakataan. Tayan tuan. Biugto na sinyad, ay bugto ah. Tekuran na ay nakaw manay kudisan. May naagad mo yung kabayaan sin Tuhan mo. Naimbiyaw? Wala nila naagad yung kabayaan niya. Wala nila radto naagad yung kabayaan nila. Kabayaan sin syaitan yung naagad kataan. Wala. Magbli, Tuhan ko, liyaw nga po sin syaitan. Oy. In syaitan na mamayta. In siya syaitan. In ikaw kaya ingatan mo syaitan. Na makunin syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. La'ughiyannahum ajma'in. Laungun na mo sila yung kataan. Di na mo undungan. Tulayan to. La'ughiyannahum ajma'in. Way kapinun. Sakali, aunda na kapin. Issue. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Amuray nagtag-ipon, nag-ihlas pa Allah. Kagunahan na to yadto mga anak po. Mag-ilas kita niyo pa Allah Ta'ala. Ayaw kita niyo masasat. Ayaw kita niyo malawong. Innang lawong kato taniyo syaitan. Iyata sin Allah Ta'ala. Man wasalahu wasaltuhu. Sisiyusin tao. Biyaitaan ko sugpata ko mo. Waman kataahu kata'tu. Hisiyusin na mugto kay hayni, pagkasila sa hayni, mugto. Aturan na tuwan. Lilinga marayawin kabuhi mo. Harap maring. Bukon pakyatod ta, bukon pariungog ta, bukon pakya na naman taharap mari. Yung pag kita sing kasabunalan ibang. Turayan tuan. Bugtuun sinallahu ta'ala hisusin na mugto. Man wasalahu wasaltu. Dahil nga sabab yan. Yung mga tao Makkah, muhajirin, iban sin tao Madina, Ansar, kagunahan kita nilong na do para ka. Tudyo pa Tuhan. Ittisalul wasik, palsugpatan mahugot harap pa Tuhan.
Hikarwa, imanul ani. Pamarat saya. Mahuot. Nung sinkaywanan, pamarat saya tiblo. Uno-uno na. Bangman kimugdan pakabayaan sintuhan. Bukun kimugdan pakabayaan mo. Bang kimugdan pakabayaan mo. Naway kawasa mo. Sa kawa bang kimugdan pakabayaan sintuhan. Kawasa sintuhan in langit, iwan sin lupa, iwan sin katanin. Na ini kau kimugdan iwan wahi, wala kawasa mo. Intag kawasahan, mahasuci, mahatinggi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yung nagpapanjari singkatan. Wa ija arada syai'a, apabila siya magbaya, iwan ang kabayaan niya, ikaw. An yakula lahu kun fayakun. Naing kita rin. Dahil nga sa babian mga to. Dungdungan na to imbeta sintungan na palman niya. Dungdungan na to marayaw imbeta sin nabi hadis niya. Na, uning beta sin nabi. Hadis niya. Balikan na to. Man wasalahu wasaltu. Wa man kata'ahu kata'atuhu. Sintaw sumugpatay niya. Sugpa. Hisiw si mamugtuhay ni mugto. In ilaw ang mabugto, in light. In nagbabayad, mamungmung. In wala nagbabayad, nagmungmung. In nag-aambaw-ambaw, mamung. In katan, mamungmung. Napasandong ako. May tanto na mungmung. Sabab na, way na ilaw, way na hagot, tapagyak sa hagot. Ito para kala mo rin. Naimbeta sinto, anisiusin na mugto-bugto na. Subhanallah. Nabugto na yung gadji mo. Yung nakagadjihan. Nabugto na yung ilaw mo. Huwag na ilaw. Nabugto na yung daan. Huwag na labayan. Biya na simbihawon hindi. Daan sintaw yarya dun niya. Kaunitan na yung tao. Pangkaton na yung daan. Paluakon mo. Di da maubos. Naimbiyawan pangkaton. Unang kabtangan, balikan na mo. Ang kabtangan sintaw Makkah, Muhajirin, iwan sintaw Madina, Ansar. Sila tinamaugbog. Pajunjungan alayhi salatu wassalam. Magkakunahan kita ni Ruwa. Ittisalul wasik. Ilang pagsugpatan mahugot harap pa to. Bukon pa tao. Paglingukan bang harap pa tao. Ang painday nga Tuhan bukon paglingawan hipag ka sila sa sabab mabutok sila kabayaan sin Tuhan. Bang pagkabayaan sin tao magpangakkalin tao. Magpanipun tao. Inallahu ta'ala rin. Kitayan to. Bago sinikarwa, al-imanul amik. Pamarat saya sa bugla. Yadto mga tayo mangod naman. Ikatu wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abu Jar an la anzura ila man huwa fawq. Ay kau mag-atud ataw nakawidda din kayo.
ay ko magpangigog at taulong. Huwag isa ba kung nabiya ka niya yung. Mangindarajat simbaran mo mastal, impangatud mo, estudyante ka. Sa kalituan na masanato ini, siya mastal, impangatud niya, superintendent siya. Uwibihan. Siya private, impangatud niya general siya. Subhanallah. Bangin, dihil kay mo sintuan rejeki, mastal ka. Impangatud mo kay muhawaran mo estudyante. Sa kalituan, impangatud niya hawaran niya, sekretary. Uno, national secretary, bukon pa regional secretary. Di ka natuadtong ki. Amo yad tulang ng biyayta ka ako. I-advise ka ako si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indayaw sin pag-aram. Indayaw sinatulan ding Allah Ta'ala rikaw paunitan. Di, wala kita pihunitan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadto'y katuna wasihat. Hindu singguro pamurid. Ini kaupat. Hipapataud. Min qawli. La ilaha illallah. Aw la hawla wa la quwwata illa billah. Hipapataud. Illa pa la ilaha illallah. Na hindi ka to masana to ini suwayaon na mapatay kampung. Mga kita nulong na pakil babae, ang babae miyatay. Mga kita niyo pakil usog, bang usog, maguno. Magpataurahan sin tahalil. Patahalilan ng kampung na wapat, ang pamakasud pasulwa. Ang parumayaw. Na mga pangita na to, dumayaw tahalilan siya sintao, labindayaw sinbaran niya na inumuno. Nya to, pangita na to marayaw. Ang paway rayaw. Marayaw. Amin tiap-tiap siulangan din ka, to tanin ni mga anak apo, pataurun niya. Tawa, la hawla wa la quwwata illa billah. Hipapatao din lapal la ilaha illallah. Nama sa natin, ikiyaunitan kita niyo magpataod suway o na mapatay mga imam magpatahalil. Nabijar, siya tanakulong natin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hipapataudin lapal, jikir la ilaha illallah, atawa la hawla wa la quwwata illa billah. Aturayan na nakapo. Di siya ni kasipog. Na hindi ka, tubukon hati kasipog, bang mulong na piyataod. Magtahalil ka, makahaw po umul. Astagfirullah. Subhanallah. May ta, ikaw nagkukumkum, ikaw nag-uulin sin umulan, pangumulan. Kahawiran mo ba yanin umul mo yan? Umul sin kampung mo yan? Subukon buna. Hintag kakawasan sin umul. Nagbutang, nagpapanjari, magpahawbo, magpahaba, magpataod. Allahu subhanahu wa ta'ala. May takong makabisya na simbihan. Buko, nintay maun mo, dahil di ining kabtangan yan. Uno yan, parman si mahasut si,
at awauno yan, sabda sinjunjungan, di tuhani pangasuwin duayad do. Sinamasa na to niyan, mataod mag-analyze sa kaygadikaran yan. Insulat kanila sinallahu ta'ala, ayaw pen-analyze, misanin, dumungog sinadlaw jumaat, inagot ba yaw lang niya aun piandikan niya. Inagot ba yaw lang niya aun maksud niya, puhungon niya, aun pangayoon niya. Analyze ulit. Nah, tuan. May tayad to'y papataw din dua ini, ataw hambuk din arwa ini, pa innaha kanjun min kunuzil jannah. Alta dakula. Karayawan dakula. Haun. Hasurwa. Nah. Dahil kasabab yan. In mga bariman, wag pangayo sila. Sa bukon patao. Hinduan sila sintuhan. Pangayo kamu, pag-ubusin yung pangayoon niyo. Amod tinakulang ka ito. Yung kita niyo na ngayo, sing kabayaan na to. Noon man jari rayad dosa. Madto na kita niyo. Papangayo, hindo ka ito sintuhan, uno to din pangayoon. Na, uno yan. Rabbana. Atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar. Kita yan. Manayo kita niyo ito. Pangayo na to, utuhan na mo. Mangayo kami kay mo, riyaak mo kami. Sambil reta mo kami papangayo no. Atina fid dunya hasanah. Ili kami karayawan dia dunya. Nauno naman ang karayawan dia dunya. Wa fil akhirati hasanah, iban karayawan adlaw kana. Aw nisab na ngayon. Atina fid dunya. Dihili kami riya dunya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wayroon na nangayo sindit. Di nasadya. Biadagbos bihadtin papatasin tauriya dunya masya na to. Biya sin sa kaula-ula in dunya ini pagulaan. Sinyan adlaw-adlaw imig nga dunya. Na hipapatao jad tutuan. Sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam in lapalyad to. Mahal ka. Di nga katan mahal ka. Sabo ko na mahal ka to. Sabab wala kimugdanin atay na to paraan marayaw. Kimugdanin atay na to, inakal na to, panapso kabayaan na to, pasahwat kabayaan na to. Amo yad to yung guide na to, bukon na yung guide na to, kabayaan sin Allahu Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tulayan to. Na. Pa innaha, sa bunal tuod, bang amuyanin na pataod mo, la hawla wa la quwwata illa billah. Wayroon makusog. Wayroon makawasa. Way makapinasing kahalan. Main kita niyo aw na makusog. Tao. Aw na makapinda kahalan tao.
Dahil nga sabi, ito kaya lupahan na ito nila palini, la hawla wala quwwata illa billah. Sinyong biyata, pa innaha kanzun min kunuzil jannah. Hinlawag na ito dahil hindi yun. Bulawan. Nawira nakabakin, nakabaka mo rin maingat, piyangad niya. Lanang din nakabak. Sabab, study nila, haunin lupa tagaun. Takabulawan. Ayan, Tuhan. Nabang mahal ka imbulawan, nyari hababaw 5,000, pinakamahal ka imbulawan, adlaw ka nakanak. Bangkitan yung kiyugan, sinalta diya dunya, singgo siriya dunya, yan lialawag si Madjana. Labi makakuya ginggo si hadlaw ka na. Dahil nga sabab yan mga anak apo. Bang nato na aga din wasihat bihad turagbus. Yung maksud niya. Takuna syaidan pid dunya wal akhirah. Ikaw na inta umarayaw rin diya dunya sambil padlaw akhirat. Takun syaidan pid dunya wal akhirah. Ikaw na tuwan impinakamashanyang diya dunya sambil padlaw akhirat insyaallah ta'ala. Uno pa. Wa tashrahu sadrak. Ivan, humayangin pangatayan mo. Way pagkarukkaan mo. Sabab bukon kita pya pag-aga masintuhan na aga ini magkarukkaan. Punalwetaan kita tandasun. Sa tatandasan bukon ikakangi. Hipag-promote ka to. Madubol yung promotion. Tandasunin mataod, tandasunin tiyo-tiyo, tandasunin nasasakit, tandasunin inyad to katanta ni pag-promote ka to. No. Takun sa'idan pid dunya wal akhirah. Ikaw na tuhan yung pinakamasanyang dahil diya dunya sambil paadlaw akhirat. Sababing kapi mo Tuhan mo. In koneksyon mo pa Tuhan mo. Wa tashrahu sadra. Iban humayangin natin. Ala bi jikrillahi tatma'innul qulub. Bukun sin, bukun kawasan. Ay bihawon sin. Ang hospital nagkukulang. Bisita simbakay nagkukulang. Maning bakay niya riutangan sin na taykod niya. Envelope. Nakabangon. Pagkita sinja ka, naglilingkod na. Amin tunggo niya, pagkita, ikaw na lang na. Naglilingkod na, yama. Sa kalikya ubatan sin envelope, siyok-siyok simba kaya tayo ko, nakalingkod. Nag-ito. Bangkaw nakalingkod simbihan dagbus, dirihilan sinta upatao. Bang patuhan mo kung hat makalingkod, makatinog na ka o makarakan na ka. Ito'y kuno yan tuhan, indayan. Di ba yan? Iban siman niyang inatay. Wa ijalatul hum. Iban mapakpak na yung pagkarukaan. Way na rumatong kasusahan. Way na maatod kasusahan. Na maatod niya katan, dumagpak papangatod niya, papangdungog niya, papikilan niya, pakatanta na ginawawaran niya. Kudratullah. Kadasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya maggulan simbaran niya. Aunda maggugulan. Nari nga sa biyad to mga anak po.
Murah-murahan. Anugeraan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo maun na to. Inding hatuhan. Tantuhon na to. Amuyag tinpay na likasan niyang. Banglaw na to. Simanyang kita niyo simpikilan na to. Simpikilan simbagay mo. Simpikilan sinisiw-siw. Lawi kasan niyang bang na to hikanap. Hinangun puunan singkatan. Uhan singkatan. Ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan. Yan ugaraan kita niyo sin Allah ta'ala. Karayawan. Iwan pangingat marayaw. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma arhamna wa afina wa'fu anna. Wa tub alayna ya maulana. Innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.